Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samangken pangajaran basa Madura. Ajar basa Madura sareng Ustadzah Lisa. Sebelum mulai pengajaran, tore areng-bareng maca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semangken bekna ajar basa Madura alanjutaki materi. Materi ponapa semangken? Noles. Bekna onding ponapa saya maksud noles? Mon dalam bahasa Indonesia noles nekah menulis. Bekna samangken ajar ngiblat benebeli horof sareng noles oca okara sesederhana. Ngeblat. Kenapa saya maksud ngeblat? Ngeblat Arya agemper otabah noles garis-garis gemper otabah tolesen seampon bedeh. Carana nempel lagi ke lubang kosong dek gemper otabah tolesen seetero. Jadi ngeblat neka apa? Bekna agemper. Jadi bila beda tolesen otabah gemper sarang bekna tempel lagi ke lubang kosong. Biasanya ke lubang tepes. Sopaja ekatela gemper ben gerise. Terus bekna nerok. Semangken nebeli area noles garis otabah gemper libelien sampai tebel. Aneka saya maksud nebeli jadi bekna noles pambrem pangkale garis otabah gemper sampai tebel. Nah, sebelum bekna ngeblat benebeli, bekna sarang ustadzah kenalakina sarang aksara odi. Ngenal aksara odi otaba ekoca juga huruf vokal. Aksara odi otaba vokal Arya bedeh lema meki. Ponapa? A, I, U, E, O. Neka saya sebut huruf vokal otaba aksara odi. Beda lema huruf vokal. Napaan? A, I, U, E, O. Neka saya nyamain huruf vokal. Tak balik ke huruf vokal neka ponapa? Nah, bekna sarang ustadzah kenal lagi nah. Neka seanyama aksara mateh otabah huruf konsonan. Huruf konsonan neka huruf selain A, I, U, E, O. Kenapaan? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, V, W, X, Y, Z. Paneka saya maksud aksara mateh otabah huruf konsonan. Kenga eki seka di huruf konsonan ben huruf vokal. Nah, sebelum bekna ajar noles, sekotu siapaki bila noles, ponapa? Moret bila noles nyiapaki buku
poklot ben setip. Jadi, bekna ajar nulis pon apa saya pagi? Nya pagi buku, poklot ben setip. Buku, poklot, gerisen, ben setip, sama sok salah sitong pakakas sambil murid ke sekolahan. Jadi bekna mon ajar mas ampon masuk ke sekolahan, bekna kok tuh nyambi seanyama buku, poklot, gerisen, setip, ben pakakas lainnya. Murid ajar nulis so pajah rapi ben jelas. Jadi bekna neka ajari nulis sarang ustadzah. Kenapa so pajah tulisnya rapi ben jelas? Bila tulisnya rapi ben jelas, tanekah gampang becah. Jadi mon tulisnya ben rapi, jelas, ustadzah bisa maca. Tapi bila tulisnya ben kar akatat pokoknya aja, nah ustadzah tak bisa maca bacaan seampun tulis. Nah semangken nebeli huruf oca ben okarah. Dan ustadzah nebeli neka ngulang sampai pamberempan kali. Nulis garis sampai pamberempan kali. Nah, eka dito beda contoh huruf A, I, U, E, O. Huruf Pak Dinto putus-putus, titik-titik. Nah, bila eta beli sarang ustadzah, eta beli dari bungkol dulu. Nah, mon eta beli huruf bisa eka tela. Contoh yang kedua, Abi ben Umi. Nah, neka huruf putus-putus, ku titik-titik. Mon epa tebel, bacana bisa eka tela. Abi ben Umi. Neka saya maksud nebeli huruf oca ben okara. Semangken ngeblat kadelu ben tepes. Ngiblat. Gila ampun ustaz dijelasake pon apa saya maksud ngiblat? Nah, kayak dingaki yang ngeblat kadelu ben tepes. Kayak pon apa saya maksud ngiblat? Ngeblat area agem ker otabah nulis garis-garis gember. Otabah tolesen seampun beda. Nah, kaca sapolo, kak dinto ampun beda aksara, otabah huruf, oca, ben okara seampun tersedia. Seampun lah beda, buku na bekna. Samangken bekna soro ngeblat tolesen kaca sapolo. Kok tu sedia akibaneka ke lubang kosong. Tempel lagi ke lubang kosong ke buku nah. Nah, ampun ekatela beda tulisan. Semakin bekna mulai ngeblat oca, okara, ben aksara kaca sapolo. Ngeblat bro.
panika saya nyamai ngeblat. Nah, nero. Aku ini sampai pemara ibu. Nah, panika contohnya ngeblat aksara atau huruf. Samangken bekna andi tugas alakoni latihan kaca sapolo ben 11. Latihan nomor situng eblat kadlo lubeng tepes. Ustada ampun abri contoh cara ngeblat kadlo lubeng tepes. Bekna ngeblat AMPS Q W N R Abi, Umi, Fatimah, Ahmad, Abi ben Umi, Ayah ben Bunda. Nah, huruf oca ben o karakak dintoh eblat kata lubang tepes. Bila lastare tempelaki eka dintoh. Bekna ngeblat ngakui lubang tepes pas tempel. Ngangkui lem otabeh staples. Kedua, tugasnya tulis seekocaaki guru. Edikte. Sarang ustada edikte ya engki samangken siapaki buku bersama Tura buka kaca sapolo. Nomor situng. Poklot. Bekna tulis oca poklot. Situng poklot. 2. Ale. 2. Ale. Telok. Epa. Nomor telok. Epa. Nomor 4. Buku. 4. Buku. Nomor 5. Kakak. Nomor 5. Kakak. Tulis oca seekocaaki ustada. Cek ngangkui oca selain. Tugas kedua. Kaca 11. Nomor telok. Salen patepak. Salen patepak artena bekna esoro noles pole. Esoro nyalen okarah dari nomor situng sampai nomor 5. Bekna toles pole okarah panekah. Contoh nomor situng. Ayah ben bunda. Bekna toles pole. Ayah ben bunda. Toles sampai nomor 5. Salah sarena noles baca kesimpulan ebebe. Kesimpulan nah. Hitung huruf vokal Arya berempa meki. Huruf vokal neka beda berempa. Huruf vokal beda lema. Mara seputaki. Kenga huruf vokal napaan? A, I, U, E, O. Nomor 2. Tolesen setitik-titik gempang becah sareng orang lain. Cak anak ustadah, tolesen beremah segempang becah. Tolesen rapi, tolesen jelas. Gempang becah sareng orang lain. Nomor telok. Bila noles kudu ngasteteh sopaja titik-titik tolesenah bener. Bila noles kudu ngasteteh. Jadi nolesnya tak oleh rupa puruh. Sopaja pon apa? Sopaja tolesenah bagus, tolesenah rapi, tolesenah bener. Nomor 4. Toles telok pakakas sekotu esambi moret ka sakolah.
Toles, Pak Kakas. Sekoto isan murid ke sekolahan. Buku, poklot, bisa gerisen, bisa setip. Nomor 5. Bila guru nerangake pangajaran, murid koduna titik-titik. Bila ustadzah nerangake, misalnya ustadzah semakin nerangake kabetna lebet HP atau laptop, betna kodu pon apa? Kodu ngedi ngaki ustadzah. Tapi bila deki ustadzah ngajari adekna bekna kelas, bekna juga kodu ngedi ngaki. Jadi jek sampai amain TV tak ngedi ngaki, aca-aca. Bekna neka kodu ngedi ngaki ku guru. Alhamdulillah materi samangken ampun lastare ajari sareng ustadzah. Bekna ajar noles, ajar ngeblat, noles pole, salen patepak ben ajawab kesimpulan. Moga-moga paling gampang engki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.